Upper Habjan Araratum Kidukistung along Karjabdun Thibjia Phanpora Kedamtang Aruni Krenel Kep Arni Lumding Road KSA Upper Dilaji Aruatum Penchepatir Piponsi Upper Habjan High School along KSA Upper Habjan Aru Kesengpon Bangsome along Lumding Road KSA Upper Dilaji Aru Amepu Rajrong Hangahin Pen Mei Kachapahempu Pona Melong Aluhisar Poman Pen Lumding Road KSA Tiripialong Chunbang Desoiteron Kachetong Dunalong Saihem Chunbang Sarporam Timung Lapen Dipo District Committee Chunbang Rakesh Serang Anparta Upper Habjan Aristo Ejangatum Chetong Pen Bangsome along RDP Dun Aduntu Lumding Road KSA Upper Habjan Aru Kesengpon along Meipuarpu Sarhontimung Phan Pekponsi Kongchun Bangarpu Sang Merlin Kilingpia Phan Pekponsi Bang Phokep Sose Ariso Jangatum Chetong Dunsi Bang Soru Kesengame along Arpu Dengdun Rintisi Upper Habjan Aparman Karjab Thibjia Phan Lamchak GPC Bang Somai Mesenpen Pachunpon Pini President ang Pekpon Bang Kenilita Ningarok Pigola Soha Warlo Non Kevang Jibangela School do anong sa tami humridam po lapen non prang evang ji la raki hormu kiriman tumahan sa tami than pare dun po ke la non school ang sa tami la dak non meeting no boma din sa tami la awareness program nang ding thapun non la teng alo pini presidenta ar puta nang people no so fi ken itum la program awareness program ang deg kontit po Killing P and it is first Sarduman Churulo Nipan Lason Aman Kipekapot and Nita Chardi Bomb Lapen Kitek do Ansami School on the May Tanampo Lapen Kamnu claim to Mamhanta Paridunpo Tan Paridunpo Nita Chardi Bomb Lasi Lamta Mane Tego Enike Lasi Secretary Lasi members like at least 50 ke doji members angsi nili tum karbilo chali asong KSA Upper Dilaji branch committee pen patir piponsi KSA Upper Habjan unit labang so akimiaro kiseng kideng pon ajai meglong tum nang tum tong sokot pen tum ga chok phapon kyongdung media korte na chitong pot nang tum aprang sa kiro pajirlo lalo je pini piposi karbilo chali asong KSA Upper Dilaji branch committee pen dak Upper Habjan ha warlo KSA aru parjab nang kok make ilitum dak ilitum kar langdam polo ilitum 26 constituency arlo dhonsuri si dak Habjan ha warlo ke purin lo laben so Habjan lo ilitum pinan dak kar bia khai kar bia ra kisung dupik so kisung joini ilitum pini dak KSA Upper Habjan unit puaru bangke parjab nang kok lo athima News report KTV News